Merah langkah sini pada ini kamu orang Sirang Duari Mabaya 10 nomor bol menbada ya 10 nomor Judeng. Welcome to the 26th Borderland Gallants Gold Cup Football Tournament 2023, which is going on in Dimakusi James Benga Football Playground. Today there will be the final match of this tournament, and the exciting final match will be played between Somers Silong versus United Chirangdur FC. The red jersey is Somers Silong and the yellow jersey is United Chirangdur FC. We can see here today huge audience in James Benga Football Playground coming to enjoy the final match. Sirangdur. Oke. Der hai apa? Der Tharnangun. Acha. And the dignitaries leaders are encouraging our young footballers. So now let's enjoy the match. Bahagia lainnya alasih bitamangku jeng besok mempunyai baukan jeng lekasih bahagia lainnya Assistant Professor Tongla College Nesar Somers Sorboro bitangku jeng bahagia lafine ini takai. Bakal jadi Dorong Jilani AGS Noam Kagrabari Ansel Gapsuni Kahanya Hari Bodosa di Mari kita kumpul bangsa Rona jeng Bodonalan kategori koleda. UN Bromo Gold Cup ni Bahagia lamona hadang Ebitani Ek Chairman Police Station ni OC Sanjib Terang Sorbitang Kobe Man Baula kategori koleda.
Gol जाबाय दायो स्करा जानानै दङ साउमेर्स शिलं 1 आरो इउनाइटेड चिरां दुवार 0 दे आबौ चिरां दुवार ना शिलं चिराङानो देरहानांगौ बरिया बोलें ना पावरी गई Hello. Oh, 45, not 50.
नंगौ खैबेक जादों बाइकआव हाजोबगोन ना जोबा हाफ टाइम जाबाय दा स्कर जाना दङ सौमेर शिलं 1 आरो इउनाइटेड चिरांदुवार 0 शिलं ना चिरांदुवार चिरांदुवार शिलं माने जोङो शिलंखौ सापर्ट होदो मानो होनब्ला बिसोरखौ बाहाय मोजां नांनानै गेलेनाय माखासेयाथ' बाक्सा सालबारिखौ सापर्ट खालामदो चिरांदुवारखौ आच्छा होमबाबो जोङो दा हिसाबै गामिनि हिसाबै जोङो मोननै पार्टिखौ सापर्ट होनांगोन होनबाबो मोनसेखौ बाहाय सापर्ट जानांगोन मोनसेयाथ' हारिथारनांगोन नङाबालाय बोरै जानो नै बिथिं शिलं आरो बिथिं चिरांदुवार जितिगोन एक दिन में 80 रेफरी चाहिए और दूसरा दिन हमें बोलो से कम जोनल सिस्टम में कितने ना एक दिन में 80 रेफरी अगर कितना Ayo,
Jeung mah? Jeung mah? Boरै मोनदों? माबोरै मोनदों? माबोरै मोनदों माने गोजोननाय मोनदों खेल नायनानै Nakai Sirang Duarnya bol kok begitu horbai. Bola itu dengan nakai hati dia sih bola. Sering support la Silong na Silong. United Sirang Duar nonga. Box ini pada Sirang Duarnya gol sini sangat semua. Kebang macam mana kita cinta bola itu nih. Sudah sudah. Handball जाबाय penalti जोंनो मोनबाय Sirang Duara chance मोनदों penalty kick gol जायैनो जाया नायनोसै Sirang Duara skorखौ लेभेल खालामबाय दायो स्करा जाना दङ Sirang Duar 1 आरो Somers Silong 1 Kamu orang Sirang Duar ini Mabaya satu nomor bol menbeda ya. Satu nomor judang. Finally, United Sirang Duara derhana habai. Bodoland Galang World Cup Football Tournament ni champion jana habai. Awal jumpai dan negara. Sampai konflikku, mereka betul tim menjaga karena Congrats, United Sirang Duar, congrats. Sampai konflikku main sampai gol di corner baik. Sirang Duar United Sirang Duar long live. United Sirang Duar long live. United Sirang Duar derhana habai. United Sirang Duar ada Somers Silong 1. Sirang Duar FC. Long live. Sir, congrats. Thank you. Mabungan ini. जोबोद नारा नाथारनि गेजेरजों जों बे खेलाखौ देरहानो हाबाय बेनो मोनसे गिदिर एक्साइटमेन्ट जोंनि थाखाय बास गलसे जाना दंमोन बोरै जादोंमोन Good evening once गलसे again. जानायाव जों जेननानै दंमोन Welcome to final presentation of 26 Bodoland Galans World Cup Football Tournament 2023, organized by Dimakusi Hanslik, All Bodoland Union and Dimakusi Sports Association. We have a couple of awards to be present in this presentation. And next we are going to present a sports club from Shillong. The Ranasa Trophy is presented by Mr. Dawesa Boro, EMBTC.
and a check of 30,000 is presented by Mr. Sopon Das, Secretary UPPL. By Mr. Biswajit Demari, Honorable Speaker of Assam Legislative Assembly, to winning team United Sirangdor FC. Check of 50,000 by Mr. Anandu Demari, Secretary of Forest Union. And the case order of 50,000 is donated by Mr. Josnam Boros, Udalguri District BJP Secretary. Congratulations to United Sirangdor FC, champion of 26 Bodoland Galant Gold Cup Football Tournament organized by Democracy Arsenal or Bodoland Union and